91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM. 91.9 Bright FM. Friends tayo. Magrasyang bengi po kay kayo kalugraming kakrusada. Malaos tampo gikatang programang Inkrusada, the special edition, 75 years full of grace. Tunay pong magrasya, uling kilob na po ng 75 years, kikatang kapag masusyan, dakal pong bagay dapat ang pasalamat king nga pong Ginoo. Betong po yapin po yung bukasyon ng pangapari. At po tapong sabihan tamong pari, aluwa mo po retang magmisa, aluwa mo po, iyang po ang gakarin, ing biye pa magpari. O ing biye bilang metong nga talasuyo ni nga pong Ginoo. At ngayon po nga aldoyti, kilalanan tayo po yung metong nga pari, iyang po makakulong king pamagmisa, noon mas malawak pa, ing kabalduan kayang pangapari. Kaya pakilala tayo po yan ni Among, maya pa bengi po kayo. May pabengi po among tok. Ako po Father Aris Banyago. Kalupa na po nga pong tok, taga Santana ako naman po, San Roque Santana, ako sa Tantuklong, from San Agustina Parish, Santa Ana, 15 years na pong pari. At kasalukuyan, ako po yung kura paroko, kini po King Nuestra Señora de la Divina Pastora Parish. Amo ang timo nung babalikan mingi kang kwento bilang pari, mga po may gumpisa itang bukasyon nyo. Ing bukasyon ko po among may gumpisaya, kapamilataning metong apastol. Iya po kong goryo pin, metong yang pastol king Marangle, pastol king Damulag, pastol ka rin alawaming animalis sa sesesen, nganyang malatiko, pastol king pamananaman. At karin, siguro pinayo, ning aliway plano yung pong Ginoo. Nung kukunang mo kopin, baka nano yung may gumpisa, kapamilataning pamamastol. At iyak palabalo, datang paling panahon, maging kung palang pastol muning Marangle, nune ing malawak Marangle ning apong Ginoo. At salamat ka rin maging kura paroko ko, nahiri nga minunang kura paroko po kanita, Father Alfred, elementary ko pa, anyang lugog ko seminaryo, may 1 year ko pang at yung seminaryo niyang kang Father Alfred, anyang kadwaking banwa seminaryo, Senior Pre-College, Father Dixina, talaga ing menyese king kanakong bukasyon, mumuli kaya kumbento kanita, kaya di Mark Mercado, at anyang alani king parokya, ito pa, chupa mo rin na pamanyese na, itang lugod na kaya kami dati ng seminarist na kanita, at sindo dereng may aliwang pari, Father Paul Sahagon, Father Bot Bautista, Father Ray Garcia, Father Bong Garcia mo naman, maging kura paroko. Kaya mo kain na lang, pari na ako that time. At kasalukuyan po ngayon ni Father Raffison Motok, yung ka na akong kura paroko. Kaklase mo yan kaya may seminaryo na. Barkada kaya mong ilang community ko kasi from pre-college to theology. O theology, linop ko makaluwal na Pero hanggang ganing karing anak-anak kapari, medyo anak kapari, medyo metwatara. Ila ring barkada ko ngayon Di Pot, di Raffison, di apong J. Bascon. Nakaluguran na mo naman di apong talk. At mo among king biye mong pamagpari, king kayong parokya kini, o tinawas na kang Father Farmer. Ita po, napo karagulbaging inawas da akong Father Farmer at penalakarang kita. Uling ako kasita.
Ako ito, bayo ko man making father, I was a farmer. Ngayon mi tuglong iya, farmer father or father farmer. Uningikit na rin tao, priest gardener ko, king parokyami. Ayaw mo muna mag-garden ka, ornamental. Ornamental, deta mong design na tanaman. Alima namong, bihilig ko talaga yung king gule. Gulay-gulay. Gule, herbal, ornamental secondary mo. Kasi rin ornamental, panggayak la rin pagdekorasyon la At ako, tinanam na ako ng mga ornamental ngayon, yung maragulang South King environment, maragulang South King mata. Tayo kasi yung seda na lamo, kalupad na rin bulaklak kaya mo, rening tanaman na rin. At kasi yung sebula, pwede na maging replant. No karagula use king environment mo, huling ilang mami oxygen. Pero basically, lab ko talaga ka rin tanaman, ring herbal, at ring gulay, ring prutas. Abanggit mo ring herbal niya mong. Nanulangan po rin ang tanam yung herbal. Kasi po, dahil pong karatang Mikeni, pepay naman akong kape, itang kape na po special yan ay naslagyo. Oregano coffee. Takman niya pumisan. Oregano. Oregano coffee. Balak po yung oregano, gagamitan din para karing anak ko, masakit la. Kaya ba't pepay naman akong danom, may bugi naman yung danom, at niyang bulong. Itang bulong na Basil. basil. Balok po pampesto mo po ito. So, deni po itang organic plants at yung king garden mo. Ate mo ita, may bait siya na niyang panahon na ning pandemic. May hilig ka. Mga ano mo, siyempre, mananam, mayan mo, pero ot may gilang organic, may garal ka mong, pegaralan mo. Opo. Po kasi sapat itang dati kang mana naman Aldoldo, atinyang bayong grasyang pagkalubi nga pong gino. Ang kabyasnan, Aldoldo, atinyang babuklat, akabyasnan nga pong gino, sayang kabyasnan, o tiyak ko mo manigaral. Naburisabihan may garal na ka, may college na ka, may yari na kang theology, king seminaryo, mas nakal ka paabalo po tang atyo na kaking parokya mo. At uli po nga nganyang pandemic, alatang apangan, alatang alang kabiyayan, lano yung kaya kang gawan. Buklat mo itang talento mo dati, na pwede mo nga gamit ang diyang pari ka. Sabi ko, bisa akong mananaman pa si Bayo. At asili pagkaya mo po yung kaya sa ipingwing bale, bakanti yung loti. May nanaman ko, at uling buri ko pinmas abalo, kapamilataning south ng nga pong Ed Pandilyo, yung kapatatamong pari, bisa kang mag-test na nga, no? Opo mo nga ako. May kaklase ka ta nga, napakana ko doon may lawos uling nakalya programa king as an admin ng TPKI. Ikat ko rin ka na akong EMDC. So kaya ni EMHC na pala, na EMDC. Shout out ka rin EMDC ko king parokya. Lalong-lalo po rin organic farmers. Divina Pastora Organic Farmers. Yan kaya kaming samakan Kenny. So may garal kami po, siyam kami, king organic agriculture, ang pong pandemic, sinugod kay king TPKI farm, at karimi po habalo, makanano, ing gagawang fertilizer na kasasali. Noon ay gagawan biya mo king kusina. Makanala po mo, sabi mo na din, aluwa-luwa lang klase rin. Mumuna pa mo retang para rin, detang asan. Wari kaya ridang miglinis asan, detang bitu-bitu ka. Nanong aus kitang fertilizer ito? Fish amino acid. O, mga mong gagawan tamo. Ito po, yung fish amino acid po, nung ating kang baby, okay mo takay kananda rin baby tayo, kalupa ko tikong baby. Pero potang marakalan, numuugse, takay po lakalakawan damo, At pwede tayo pong gawan fertilizer ta. Uli na po nitang source of protein niya, wari, yung fish mismo, So ako po mismo, luglugan ko, ang mga malansalan sa aking kanakong sa lelekat, mataluras, talagang fruit of your own labor. Amasan kong makanyan, di takasin, patamil ako itang alawang lan, po itang alawang mikrobyo, then dinan kumupong brown sugar or molasses. 1:1. I-process mo ito, i-ferment mo for 1 month. After 1 month, potang bawan mo, naman po mabulok. Babaw mo, bala mo, nung balo yung alubebe. Ngayon kanya maning alubebe, Mga tayo po bawo, at ito, po pwedeng spray ta kasi siyempre hindi ta ka fats, tatabaya. Uli na po nitang asan, So, gagawin na po, tutugtog ya king lalam. King Gabon. Amang po ma-overdose king kaya. O iting sentingan king organic, alalang ko overdosage ding tanaman. Amang pwede de pong kananding aso, kananding bibi. Kanandin among may masyal ka king garden, ikit mo, ting kaya ka rin, Kita meto ka timba.
itang organic fertilizer, mo po intended for the plants. Ito yung sa hindi nga na. Intended yan naman for the animals. Ela So, matekan sa ta, protein. fermented, alila. Fermented aliya. Aliya. Kasi among, ing maliliari ganita, mag-create yung probiotics, good bacteria. Rin pong king organic fertilizer. Gawa kang probiotics mo, good king guts na ning Pati tayo isipan yun, guts na ning animal. animalis. Animales. Pampatabaya ka rin animalis at pampaboost yung immune system. O ita po fish nitrogen. Metong naman. Fish amino acid. Ay, sorry. Fish amino. Pagbiasa-biasa po kasi. Itang kadwa naman, dahil pa metong pang organic fertilizer. Fermented plant juice. Fermented plant juice naman po itang kadwa. Tapong fermented plant juice, takay po king paligid tamo, kalat-kalat mo ring kangkong. Potang payat ya, meburi. Ay, manyaman yan mo payat ya Actually po yung kangkong, po, metong yakareng peka masustansya kalupa po ng kalamungge. Malunggay. Kalamungge king Kapampangan. Malunggay. Malunggay king Tagalog. Kung kalamungge, gawan mo po king, kalamungge. Pwede yan palang kalamungge kasi metong yakareng superfood yung kalamungge. Kaya ang talbos kamuti, sapwang saging, tataraming lati-lati, same with kangkong. Ayan po, potang titara mo ng yung formula na po yan, 1:1. So metong kilo, kaya karatang leaves, metong kilo, kaya tang molasses. Pulot, nga tamo. Potang may ferment na po for 2 weeks, bawa may nakabanglo. Wala mo siya mo. Tama, yumo-yumo. Spray yung ita mo. Pwede mo spray. For every 2 tablespoons of the syrup, metong litron danon. Matipid yan. Matipid. Pwede mong spray, mag-spray ka before 9 a.m. Tang makabot lang pa, nung atintamong pores, dahil tanaman natidla. Pati pala yung atintamong pores. pong pores, dahil tanaman natidla. So kita pong tanaman, kabang makabot lang pa pores, spray me. Or pwede nang, potang matamad ka naman, dilig mo na mo. May spray potang mapali, kasi makasara na oras ang pores na, masayang mo. So din po ding organic. Ala na kanta. Ito pong fermented plant juice, pampasikan niya king tanaman, pampatubo, kalupan niya ni fish amino acid, pamparakalbulong. Itang katluwa mong, actually dakala rin rin pong ngatlong Ding gagamitan niyo among. Fermented fruit juice. In fermented fruit juice, fruits gamitan. Rin pong mangga, potang panahon na rin mangga, bayabas. Diyan tambi nga sira rin. Atang malapit ng, malulot. Malulot. Dapat malulot. Wow. Kasi potang atin yung sira, potang atin yung bad bacteria ito, muna pwedeng ferment. Diyos ko, karakal. Masira. Karakal pala consider na. Masira ya kasi among Masira ya. Even yung kalabasa pwede, carrots. Yan. Di na alam pesticide. Kasi masira ya itang ferment mo, biro mo 2 weeks ito. So ito, pampabulaklak, pampabunga. Amang pwede ka rin prutas na. Opo, pwede ka rin prutas, gule, ornamental, spray, pwede mo naman. Subukan tayo mong niya kasi dito po kayang organic tanaman. At mo itang meto nga mo ating kampe pabaw ng tinggi kami kayo pepakaskas mo king balat. Nano ito? Ito pong citronella grass. Citronella. Ati kasi citronella plant, do pareho lareta. Kaya metong citronella grass. Pota pong mamasyal ko kay Kim Parokya, ako po kabud-abud mamagtal kitang dikot kini. Balada kasi, balada mo kaya Bala ko nandin. Sale. Ali, tsaka Lemongrass. bala ko nandin kaya dikot. Walang dikot yamo Tapong citronella and lemongrass, yung difference na po, at reddish itang ingpun na ng citronella. Inaman pong lemongrass, medyo maputi-puti, white or green. Bala mo yung malan mo among. At kita pong bawo daw, mas masiri po bawo yung citronella. Mabawi pong off lotion. Nya, pagbengi, magkatol ka, chemical nita. Pagbengi, nung may pagkwento ka, Ken, nung magrosaryo la rin tao, pakwanan ko lang makita. Apsalan me. Kaskas mo. Kaskas me, pati lupa. Atin nakang instant mosquito O repellent. itang lemongrass, pampana naman. Pamangan niya. Yung lemongrass, pwede yan pong mosquito repellent. Kaya lupa na yung oregano. Mosquito repellent siya. Pero gagamitan tayo po sa manok. O rin, dakal ko manok. Kaya So even king adobo, kasi kabanglo At gagawin mo yan pong natural iced tea. Yung lemongrass. Nandin petak man ko kamo, tanaman big night juice. Uy, itang big night. Nana po yung big night. Or blueberry juice. Blueberry.
Pero nakanyaman, bala mo, miminom kayo pong kay wine, ne, amo. O wari, Nako, makasaw pa ta karing uric, tane. Opo. Ing, Kasi pag Blueberry. sinabi mong organic, halos antioxidants la eh. Kasi pang detox lang. Panulo la, linisan do rin yung liver mo, yung kidney mo, rin, yung digestion tract mo, linisan do, yung colon mo. kay bata mo ting mapansin detang kaya kang lara, metong yung pun, detang lalam, detang madagul, detang pamaksi. Pamaksi, detang oo. babo, detang pantiltilan. Pagtiltilan, wa. Ako balo po yung difference. Pero metong yang pun. Metong yang pun, At wow. walang klaseng nangaus kanta. Ito po, ginamita na po kong technology kanita. Grafting method. kagaling. So, pasanga. Itang sanga na ning nitang siling labuyo, dinikit me, kaya pong larang pamaksi, potang idikit me yan, itape me, takay after 2 weeks, 3 weeks, mituglong ya. Kasi may kapatad lang pareho lamang sili eh. Bala mo yung balasenas pong kamatis. Pwede mong gawan ta. Pitong? Opo. May kapatad lang kasi ring kamatis pong balasenas eh. Pasinaming bawo na ning bulong na ning balasenas pong kamatis, pareho la bawo. Alos pareho Pota la. mi, ela mag-combine ka tarit ang karelang Bunga. Walila po eh. Aliban ta Basta potang tigsa mamangan rin ka, eh. metong namo, Metong namo, ela ka eh. kamatis, yan po nasi, metong namo. Sakto yung Pero magigisa. itang lara, miyaway tang Pangaparas na. pangaparas Ali, na. At ilang distinct pamuri. Kasi, king science, itang cells na nita, karin niya mo ma-produce. Karin mo. Itang metong, atin yung, bala mo, metong tamo tata, pero tiko sariling biya, Makantala retang tanaman na reta. Kay ba't ating pa pansinan, itang anyang bayo ko po lungob, ikit kitang bala ko kalamansiya, pero aluaya bao. Tambulong na nalagyo na mong. Kafir. Kafir. Oh, kafir. Kafir, Kafir ini. ka pa ken. Oh, ini, Makita kafir. kafir. No, kang gagamitan ng kafir naman. Ipong kafir, kalamba ko na yan paninayan namang pantunan. Ikit kaya kasking metong bale, akalim, somewhere in Angeles. Anyan kay, bisa ko may kamakanta nga ako. Anyan kay, sakto ikit kay pinyan king Bulacan. Malatiya pa mo, tsaka mala rin, malatiya pa mo, 1.5 na eh. Pinga nga sa king seli, kasi mahilig ko ka rin eh. O hindi, karagulikit me. Ipong kafir, na po kabanglo, king, ipong soup na rin pong Tom Yang. king tom yam. Wow, Tom yam. Basta kahit hindi mo. Basta po king Thai Thailand. food, Thai soup yata. Oh. Ne po kabanglo. Even king po karen pong pamaganta mo pong Pinoy, kalo pa po king Pwede. Pinola, pwede yan. Pwede yan naman deodorizer. Kalo pa rin kape, deodorizer yung kape. Ang pong kaya mong itang paminta, first time ko pumanakit paminta, nanangawas king paminta, laurel. Yung paminta, black pepper. Wow. Ipong paminta, kanita kasi uning mahilig ko rin mahilig kong manyaliksik pin, karen pong miyayaliwang herbs, karen gule. Bala ka mo masayan tanam. Bala mo sa matya pala. Itang gagapang la. Kabud-abud darakan la, mag-produce la. Ayun, ing senti nga na pa mong. Kanita, anyang yak pa may gara king organic agriculture. Bala ka mo, nung inano itang bunga, yan mo yung kakanan. Itang mo bunga. Even king leaves, pwedeng kakanan. Pwedeng kanan. Imo among, ano nito may itong parokyano, among ano, ring turmeric ko, ange. Ang Kapampangan, Oo, ange. Kasi among nga, kakalimutan doon ako si rin terminong Kapampangan eh. Itang ange. Palagi, yapin yung ange. Itang mong uyat yung pwedeng kanan. Itang alipal, pilanong itang bulong. Pata magderang kang tilapia, magderang ko mong tilapia, o mag-steam pala. Pata mag-steam kong asan, o nano, ang gampang nano pang steam mo, imbes na foil, o imbes na bulong saging, o lang bulong saging, ita mismong bulong na ning turmeric, ning ange, ibalot me. O kaya, ibalot me itang asan, o kaya naman namong, palub me kini, palub me kini atsana. O tang takman me ita, neya kabanglo, neya kanyaman, ning turmeric, ewari, anti-cancer ya, pampaninis niya king atyan, pang-detox niya, kaya katamo niya, sinikat king turmeric eh. At yung pahamong, ini po first time ko manakit, singkamas. O tating singkamas. No, may bating. Makana yung singkamas, root crop yan naman. Ing singkamas, root crop ya naman. Ako na ito, bala ko singkamas, bala ko tandos yan kain. Ngayon pala, kukulate ya, vine ya naman. Kaya mo po yung singkamas, pag tinanam kang metong kabutol, metong nga bunga. Nakalupay yung kamuti, nakalabunga. Nakaring turmeric, nakalabunga. Pero po yung singkamas, metong nga mo bunga,
maragulyang makanyan, tapos may kakabungaya naman palababo. Itang pakit ko Balambulela Ito yung niya beans. mo. Balambulela po. So, tapong bule po kareta, Iyan yung tanam mo. ilan naman yung tanam mo? Let's say 50 seeds lareta. Putang ilang tanam mo, mabilis lang itanam. Pag tinam mo lang makanyan, atin na ka na naman 15 singkamas. Kanya pa, Apong kaya mo, may nakikita naman po ubi. ubi. Wow. Kita palang ubi, atin palaking gabon, atin mo lang palang kukulate. Ating kukulating. Nan mas manyaman tang king gabon o itang kukulate? Ali, actually pareho lang kukulate. Metong lamo na. Pare metong lamo. Pero ako mas buri ko retang native tamo. Itang gagaw na le. Itang metong makulay yamo, ma-violet ya. Itang kimbabo. Pero ita naman, mamo kalalam. Ita naman native tamong ubi. Takay, daragulareta, takay mira silang 10 to 20 kilos. Yung ubi kasi hanggang pilan banwa. Alibaba, harvest ko niya, hindi 2 years na putan adwanin banwa. Pwede naman. Daragulat, daragulya. Aparte la pa kanita mong, atin yung bunga babo yan, makanyang lamo. Igit ko lapin. Tang makalating bunga ng areta, iyapin din ang maging seeds mo naman. O, Pwede. among yung hilig mo yung pamananaman, makana maging affected yung tao Kenny, lalo na yung pandemic. Tapin po, marahul kayo pong pasalamat, lalong-lalo na po king munisipyo, kini king Apalit, kang Mayor Jun Tetangco, at kang Vice Mayor Peter, at siyempre po rin kaya beda ng konseyalis, sinuportan na kayo po kitang you produce your own food. Bakit anya po kasing kay, anya pong pandemic, dapat biyasa kang gawang sarili mong paralan, bangkanita, tingang Kumabiya ka. kumabiya ka. Ina pong gewami, may nanaman kami. Panaral ko king ebanghelyo, king misa, mananaman tamo po, bakanta sariling ani, at ikang sariling ani, balo meno niya menibatan, at truda kayo po, nga kung makananuing mag-produce tanaman o bunga organically. Ngayon gawa ko, sapat itang announce niya mo ika mismong pari, ala kang tatanong. Ako mismo, inisip ko, bayo kaya announce ni tanong ko pa. Bakit kana ko yung mag-umpisa pa kaya ka siyempre. Nga, yan po among sapak tanaman po kanita ken, sapak gule, okra, balasenas, kamatis, nanungan po yung tenam ko, nga rin tao, mamasyalakin, tas magutang, educate ko la. Ang kaking isip ko, o teta mo magka-activity king parokya hanggang pang pandemic, di nang talang seedlings. Punla, butol, pala, tapos tiruanan ko lang gawang sarili ng fertilizer at ang diniscuss ko po kaya kayo nandin. At after 3 months po among, i-grade nila. Tunggal-tunggal, balang bale, pasyalan ko la. Yapin yung house ming kwarantanim. Nakakapagtanim kahit quarantine. Kaya ba't si quarantanim. yung mayor, pesyalan nala naman. Ati Mayor, anya na mo pong awarding. Awarding. Karinda kami pintalan. Kaya ni Kim Pisamban, kaya rin misa, in-award nila po rin ang balang pamilya. At imbes natin na pong trophy, ito sinambot palaya. Tapos sa gule, bakit na makapag-umpisa pa sa bayo, seeds and seedlings. Ating papang pandilig. Tsaka 5,000 pesos yung Premyo. champion. Kaya ba't maliban po kanita, yung masanting po, making aware no po ding tao na pwede lang mananam. Dati tanang po gagawa niya noon, balami bag ng pasibaging basic. Kaya ba't yung masanting pa, pati rin estudyante, mo, ang kwento mo na itang programa ko rin, estudyante, mga nigiwayo. Rene po nga, para po ka rin estudyante mimo naman po keti, seba yan kayo po itang king eskwela, tang, takali ako kay Lagyo, tang potang ba maglinis la? Ano, TLE. Alam TLE ito. Alwa na lang mo house King ngayon. August, potang mag-umpisa yung klase. Ay, itang brigada. Brigada Eskwela. Brigada 7 nga kung Brigada saan mali Siete. nga. Brigada Eskwela. Opo, sabihan mo po yung Brigada Eskwela, 2 months ba itami ka planning na kami rin PBCC ko. Sabi ko, maliban kitang tuturo ko online. Kasi mag-Facebook live ko Tuturo ko makanano gagawang fertilizer, makanano mananaman. This time ako magpa-register tamo. 500 pesos nga ako. 500 pesos, atin na kang sariling, atin na kang, balang metong kakatawo, registered participant, makasap kami itong anak na di namin school supplies. Papang budget na rin kaya katamong teacher sawop karela na. O rin teacher sarang puta kailalang budget. Pag pintura man, nakasakit ko kuwang budget. King opisina da. O te pa mo, te tala pa mo sopan. Nung maging teacher ka naman mo na. Nung maging teacher ta mo. So ito po hamong,
Pati kayong programang Kaalaman sa Halamanan, tulong sa mga kabataang mag-aaral. So, mig-register la worth 500. pesos, Mintala Kenny, Bentara nga liwa po, online, nakabalo, makanandoy gagawang king sok committee, face-to-face matakay, ating Wow, king maka-online online. la. Wow. Tanga makala mo, Zoom nga Zoom, kanta. Zoom. O ito. Tapos po, ratang maswerte la po ratang mig face-to-face, uling at chula Kenny, kaya bela po, kaya bela kitang raffle me, at the same time, kakita actual. Kasi po itang video me, itang orientation, itang discussion, 1 hour ya mo. Then 2 hours, yung kaya kaming Actual. actual. Kita per table lang niya, ating table kita eh. Siguro mga apulo lang table dito. Anya matula la, kompleto lang paggamit. Kasi po tang mana naman kalamang, lahat po tang tuturo ka. Or even kitang nga bali, masanting ating kang PPE. Ating kang apron, makagwantis ka, maka-face mask ka, kompleto ating kang panimbang. So, ito, may enroll la, may garal la. Kaya ba't itang income yo, may kasaw ko pa rin school supplies na yan mo. School supplies. Ay, ba Pare pati- 300 anak. 300 la rin anak. 300 la rin anak. Pati yung kabilinan school mi. supplies. Kinabukasan mo among awarding mi na. Inaward bila ka rin teachers. Mintala kayo ni balang eskwela, ring principal and teachers. Mintala kayo ni inaward bila kayong misa. Itang brigada na O, para eskwela. kitang brigada. Ganyan yung budget. Binyay itang budget, 5 million, 5,000 5,000. pesos. Plus po itang school supplies, box school supplies. Talagang mong pauli na po ng pamananaman, talagang you go outside the church na, karayong bale, pati na eskwela, the whole community. Karakal na at turo, na po yung father farmer. Among, anti mo ka rin manalbeta ang pumakarandam. Makarandam balo, timo ako, ordinaryong manyaling gule. Makarandam kong balong organic yung na akong sa salwan. Kasi siyempre po tamamili ko, buri ko, tetang fresh, tetang kalupa mong makinis, makarandam balo. Makarandam pamamili. Ako po, masatingin ko tang yan eh. Uni nga ako, mamalengke ko balang martisabak ne. Laweng king tang kabuuan da retang gule. Metang itangan, nung balasenas letter, itangan, laweng ko la. Nung metong kareta, ni alaman busbus. At ay may makinis siyang makinis ng balasenas. May sa salwan. Bakit? Imismong insekto balo na. Mapayong insekto po, balo Balo da na atin yung lason itang gule nga ita. At yung pesticide. This is Yan yung applicable pangagasan. kareng gule ang pamprutas Bulong. niya mo. Akaring prutas, wo. Even kareta pong bulong-bulong po ngayon eh. Mustasaya, pechaya, Balasenas. letsugas is lettuce ne. Lettuce. Yung pong lettuce, lawen me, bala mo plastic. Ne? At tatanda na mo yung putang mag-retreat Samjitam, ang puta Bagyo. samji na, putam ta Bagyo. Every king Bagyo mo, from Bagyo, sali kang lettuce. Putang miras na iking Pampanga, dadanom ne. Wow. Organic lareta. Pero yung yung lettuce, pansinad me, may kalambat bahay masira. Kasi, sapak na yung chemical ito. Inside and outside. So balata mo pala, anti mo puya ako, bala kung mo mapagule ko, maging healthy ko, yan pala, masisira pa rin katawan ko na. Masisira ya po, kaya mo balo. Pupulan at pupulan mo ito. So po mamili ka, okay mo rin ating bus. Mas masanting, wow. Mas masanting lareta. At nung kayan mo, kanita bala ko marnat la eh. Ay kasi, TikTok na ne, o kinet na ne ng insekto. Nanuwarin ka kanana ng insekto. Ewari ka kanana gule. Mapahila, vegetarian la yan eh. Siyempre, luglugan may pamurin ta. Pero, naburis sabihin, dinog pa niya karing insekto o penganan eh, marinat niyang marinat. Ayan, tinyang microbially. Kaya bitang luglugan me. Pero, anya pinpenganan na po ning insekto ita uling organic ya. Itang gulay nga ito. Pero, pag-alay ka bus. Amo pwede naman po luglugan. Ay, nga po liglugan me. Nga naman po ging tao. Di ba, bay ka mo na may kang chemical. Sa pati tang dinilo da ka mo, binabad da ka mo, may lakon ita chemical, ali. It will take a long time. Kailangan kang mag-detox. Ma-wash out, keng kilub. Masa iingwasan keng kilub eh. Naman agad-agad, pengan may ngeni, ma-wash out ko. Same with gule. Amang babad mi lang po kasi, ala pa mo rin, at yun katang system na ito eh. Ning tanaman eh. At saka mo, sabi mo nandin, yung patsi organic, bala mo, may nibat ng karitang piyog-sew-se da rin tao na. Kasi, yung meging prinsipyo yung yan, itang alang sayang. Na? Alang basura, alang sayang. Noon yung manong kukunan ta, syempre, di taklaringasan mo. Mumunta ka ng palengke. Manong nanong kukunan mo palengke. Opo.
Kera ka lang po king palengki, king pampang, aring kumumunte. Kera ka lang po ka rin, na pumbalong pare ko. Mapilan mo, tamong suki ko kaya Nanong ko na mo ka rin? Bituka? Unang ko ka rin, bitukang asan, sapal kugot, sapal soya, papoy patang vegetable scraps da. Ditang mga ugse-ugse Ang na. use-use, ratang bulong-bulong. Papakan ko naman karing manok naman ita. Anti mo, atin tang organic plants na. Pati ding manok mo, organic lang anta. Organic lang naman. Considered wow. ang organic. Considered ang organic. Oo. At yung kasi yung pamaganda, bang maging yung organic yung animals eh. Kasi po potang munta kayo gene. Potang, siyempre mag-pilgrimage tamo po na. Akit yo po ritang manok ng amo, ating mga dagulbitis, ating matuling, ating kulay gray, aluwala itsura, aluwala po, ding karela pong pakpak, aluwala. Organic lang ang deta. Opo, among. Makala maging organic. Organic lang po, uli pong, lalo pong itang pamagandang feeds, manibatan kaya kami. Gagawa kami pong pellets. Ne? Tapong pellets pong ito, doon niya po gawa. At bakit mananaman ko? Kanya mananaman ko, itang pellets ko, made from plants siya. Darak, tapos itang madre de agua, bakit ko kaya kayo po tamang, ati kong madre de agua, ati kong mulberry, ati kong bulong saging, ren, beblender nila. Po tapong may blender, maging yung mapulverize lang si Reta. Sa samot mo, kita pong darak, kitang king coconut. Sapal kungot, king ngungot. Piyabi-yabi may mupita mo, tayo mabuuya. Takay, nung yung manapit, nung yung dinalang kitang pilay tayo, sir, diretso na. Kananda na. Kananda na kanita. Oh, samot-samot mo. Mekos-mekos kada ganyan. Nano kayo mekos-mekos? Ngayon pala, mix-mix. Mix. Among, hanggang mix-mix mang pipisa, sabihan mo na po, at least organic, mabibiyasa ko po. May nakikita ko na mga asan. Datang asan mo na lareta. Tapong asan may hitula. Balak salmon ng pontuna. Deta, organic lang naman considered. Organic lang naman. Wow. Nakakananda. At po, anyapin may ayosip po pong mika asan mo naman, baka ta kompleto. Kung lang namo po ka na, kubingan, pompating yan. Ema, yan. Deta, Wala ko pa. organic lang kasi papakanyo na ano. Atin pong asaling pamanganasa na organic. Pero maliban po kanita, tatapong baby may, manok may, papakan may lakarela. Nung makananig yung manok, mamang niyang ito, mamang niya naman na manok. Takay kasi, limbawa, ating sakit, ating may atake. May atake lang naman kasi ring animals eh. O takay, Kananda ita. siyempre yung ningikit mo may eten eh, muna asigang ito. Katatan kiyang makanya, no? Bili may karatang ito, kabukas mo, alan eh. Kaya niya mo, balat, butol. Butol niya mo. Ang poritang suso, mo, dita pong ordinaryo suso nga kakita mo. Susungapon. Kakanan mo reta mo. Alisi ko lang. Nana, matatsula ka rin. Tapong susong sayang. yung areta, actually, kakanandala kay alawang probinsya. Kay Ilocos, kay Banda Norte. Kakanando rin. Kasi, tala mo, kakanan siguro maririta mo po ning maragula masyado. Sanita sitang mati. Malatin Pero ako, mas organic la actually Reni kaysa karata King Marangle. King Marangle, bakit? Kaya binitang chemical pepakanda rin pale. Itang pepa. Itang binubudda ng abono. Pero Reni pong susungapon neni, darakal na po din, pota pong kahuran. Magilang pesti ka rin tanaman ko eh. Uling nga ako, ingagawan ko, pagbengi, takay sumunta ko manyulo ko. Uling kayong baryo mga yan, manyulo. Manyulo ko no karakal. Inggawan ko kanita, aspakan ko la, balbalan ko la. Pata nga balbal ko ng makanyan, ilang pakan ko karing bibi. O pakaring ito, manok, kanandala. Ako pa sibo kang kanang ko. Ay, kasi po, lungakit niya po yamong, o ini po nga man ang tamong Laudato Si ng Pope Francis na talagang the whole creation. Maliban po kanita, tin mo naman pong ulad. Nano naman ditang ulad, among. Itapong ulad, ritang Yung favorite ng Father J. Bascon. Yapon J. Bascon. Babalik-balikan na lang yung ulad. Balik-balikan na lang. Manyaman Nalarit ang lang. ulad na reta. Tapong ulad po kareta, nung mintana ka Thailand, King Hong Kong, at least karing Asian countries, mahilig lang king exotic food. Ita mo, King Kamaru, King pong Thailand, at tinla pong makanya na super warm nga da. At King pong, pero minuna kong ikitre na mo, King Kaya, King Bohol. King Bohol. Balo ko kanita, sinali ko 40 grams siya mo, mga 200 pesos yata. Uningan niyang pandemic pin,
mahilig kong mag-explore king new technology, king agriculture, king organic agriculture. May nyese akong makanyan. 200 pieces la sa elikula. Per piece, siya 3 pesos. Balang metong superworm. Gawa ko lang breeder. So, ortang 200 na reta, let's say, atin ang casualty nga 20 o so 180 na lang. Ortang 180 breeder na reta ngayon hanggang 20,000 natin na. Kaya pertang ikin mo pala sa lugubang. Eventually kasi among magin lang makanta. Matyaga ka mo. Nanan mo kang tareta? Ertang Pagpapakmula. alirtang breeder ramong. Titindahila rin. Titindahila. Titinda. Siya 20 pesos lang reta, bahala meto. Pero ako lapis sa sali. Kasi gagawin ka lang breeder, mangebon mo reta, kaki magilang ulad. At ang ulad da, at ang peka ulad da, ilang gagawin ming chicha worm. Ada. Magin la pong Balang Domingo, i-deep fry nila. papakanilo ka rin tao. Kaya rin mo may nganos siya, kaya rin misa. Chicha worm, ma'am, chicha At ang worm. masaya sa buntok, pasabol ko lang. Aywa, kasi makabilib na po. Metong-metohan ko lang po na. O, detang rabbit, na naman detang rabbit mo. Oh, ito po rabbit. Kanita po niyang pandemic, nung tatandaan niyo po, ala pong babi, may kasakit lang rin babi. Isip na rin ng rabbit breeders. Manyese ng manyese ako. O, pati ako, menyese. Pekaralan kayo talaga yan. Miras lang maigit libo. Nang i-Father Dixie kantatin niya Santana kaya kami. Karin niya, kang wali ko. O, niya menyese akong rabbit. Kakanan lareta. Ay, wow. Kakanan la. Ay, next time datang kayo ang paglitsyon na kayo. Pass. Kakanan na. White rabbit, pwede ko pa. White Retang rabbit, candy, retang pero retang Hindi, yung rabbit. rabbit kasi hamong, yung pe malit da king babi, king manok. Nung nanuya lasa yung rabbit, mo apasin ng rabbit, ya pala bala mo manok yun. Nung nano yung luto da ring manok pong babi, pwedeng adobo, pwedeng lechon, pwedeng tinola, makanta mo naman king rabbit. Yeah, tapos the cleanest and healthiest meat in the world, rabbit. Rabbit. Kaya ka malinis lang, kaya ka healthy lang. Alalang taba. Makanya po yamong kay ba't din naman kayang dakala pusa, ang aso, at ilang kwento, at manyese kang dakala. At inya metong pumadagula aso, COVID na St. Bernard. COVID, St. Bernard. Ne pong kadagol. Pero retang askal, pati pusa, nung wala ba't din yamong? Opo, rin po kasi nga so po sa rengaliwa po pemedala, rengaliwa po pinulot la. Pinulot nila po, pupulutan ko lang kasi pag adalanan may ing meto nga pusa o aso king dalan na katinok nang mela pares siya, kaya inugsede di kasala ko. Siyempre po, pumapit ne? Kaya ka dapat may kakasala. Muli nga pong Ginoo, bilang meto nga pastol, tandaanan mo apong aris, kapastol na rin tao, pastol da ka naman din kanimalis. At kaya ka may gumpisa. May mastol kang damulag, may mastol kang baka, kambing, kanita, may mastol kang pati rin tanaman, may manyese ka, makanyan ing, siguro yan nga pong Ginoo, makanyan ing paninap ko kaya ka, pastol ning Marangle, pastol ning Santa Iglesia. Nya, naku kalugod, karin pong animals. Pagligpasan kita, bala mo yung may patutod. Yata kay, potang ating may papalilin po sa akin. Po sa kasi dalala Potang may palilin po sa akin, pakanan mila. Didinan mila, bala mo retang badyaw, kakatok. Kasi, kagidapin naman, ating kaming sariling pusa, napakanan, at yula kayong kilog. Takay, kingwal, ating kandaramdaman, manyad lang pamangan. Ali kasi po, amo ating amano, potang datang nga po nga sa lubong la po ding aso, sa lubong la po ding pusa. Kasi kapan wala na pong among, every creation of God, mabibiye, bala mo, at ilang karapatan. Lahat tayo may karapatan. Ito po yung regalo siguro ngayon din yung pakapari ko kaya ni ka nga pong Divina Pastora. Since pandemic, yan po, ikit ko, alwa mo po yung tao yung ating karapatan kaya nga pong Ginoo. Even yung insekto, even ring gagapang, ring ulad, bulati yaman, o potapoting mabangan, excuse me po, rin pong kakawe, tanaman, ring manok, gana-gana po, ating pong karapatan kaya nga pong Ginoo. We are all worshipers of God, ako lasesen, may kakasala ka pag peboran mo yung kalikasan. Yung may itong tanaman, pag-ikit kayo, makatuwag giya. Paboren ko din, nga ako. Lani man silbi yan, o
ito mo yung paso, ne, atakira ne mo ning pusa o ning aso. Bala mo ba konsensya ako nung kay balikan. Ay, o kaya nung mispakitang paso na makakonsensya. Bala mo galang ya kami kakasala. Kakasala ko po. Ya, itanam me. Pota, anyapin, pepapansin niya kaya kay ito, inga po gino pepapansin niya, badlingapan me. Wait po, anyapin po, inga pong gino, ya mo po, ing presensya na karin pong tao. Doon karing animalis, kakita mo pong kalat-kalat po na maging dalan, at tina pong kuwaya, tametong kong kwakin, nangyay ni maragul na, may anak na, asave kaya mo po king sapa, inugsede, sa pakayang kuto, kinuwake niya sa pakayang pulgas. Ngeni, atsuno, kita niya kasayaan. Makatula mong yung istorya na ito at makabilib. Ako mismo mabibilib ko kitang gawa na ning pusa, ning aso pala, ning aso. Ako may bilib alwaring tao, itang aso. Noon ako mismo may bilib ko kitang aso ng ito. Unang-muna, sinalba na ako king kasalanan. Magmisa ko kitang metong kasityo. Ikit adwala. Ay, ating kwakini nga ako. Magmisa ko. Amo, kumamo ko ako. Kunanda kayo kaya rinig misa, pangadiyo, kaya rinig misa ko, at yuko pa. Talagang para ka na ako. Kaya rinig misa pa kananda ako. Amang mga ko pa po, ay alina po nga ako. Atik pa po kasing bendisyonan nga ako na ako. That is blessing, bendisyonan ko lang. Kaya rin misa talagang alog ko na mo, meras ko kitang lelesa pa. Kinuha ko na sa Paklang Pulgas. Sa Paklang Pulgas, pigpag ko na lang makanyan. Ako karas kayo ni kong kumbento. Dinilo ko la, finit ko la, gatas. Ako mismo. Kailan pa kasi mama ka na gatas pa. Bata, sinesaya ko la. Yang ini, naka-grateful itang asong ngayon na din. Itang peka hindi, imang kinawag Sasalubong lang. Sinalubong lang rin ang anak da. Uling sigurong hanggang malagad da akong ngakit, ako pa mo rin tang boss da. Sasalubong na ibin kareng tao ka ni, kareng mga di, kareng sisimba, ilaman mangit. Pero po, for the safety of my parishioner, siyempre, papa-inject ko lamo naman po. Among ating pungadong kutang last questions. Pumumuna po, considering all these things na gagawan mo, pamananaman, karing animal, do you still have time para king ministry? Opo, ay tapin po. Madalas pong kukutang da ka na ako, among, every po day off you. Opo, balay po, ikayo po kasi, yung pong day off ning pari, muri po itang matutod na kayo mo po muwari. Masyal kawari, mas kinoko rin. O munta ka king, punta lang mo rin pamilya mo. Ing pa mag day off ning pari, kana ko ngeni nga sa parish priest ngeni, ing pa mag day off ko, yapin tang maging productive ko pa mo rin, king parokya ko. So, yapin po itang makapananaman ko, alos aldoldo, na the same time, ing pong vacant periods ko mo po, yapin mo yung king farming, king pamananaman, pamanyesa karing animalis. Pero tang ministry ko kaya rin na po nita, o ita, magmisa ko pong mete, mag-bless kong bale, magmisa ko king parokya, mag-BEC kami. Mag-busy kayo pa ating Bible sharing once a week. Even kanita po among online, ating kaming BEC. So, yung ministry ko, lalo kayong appreciate yung ministry ko, uli na po nitang ministry ko, alimo ka rin yung people of God, na karing animals of God, plants and the whole animal kingdom. Ito po, makapag-ministry ko karening king garden, karing animalis, and at the same time, karen mo naman pong tao. Uling, lahat po tayo ay may karapatan. Pwede ka naman pong mag-ministry king kapaligiran mo. O kasi, yung may oxygen kaya katamo yan Yung mamye, inawa kaya katamo. Yung mamye, pamangan kaya katamo. Anya, sesentaya in nature. Yung pangadwa mo, king gagawan mo ngayon syempre bala mo, imbaga, mig-evolve tamo po pangatao, minaliwata na po palalawek yung biye. Bilang meto nga pari ngayon, makanaming akakiting pangapari mo king, ati mo, king pamaglingon mo king nature as a whole, creation of God. May kupisa ko po among kanita pala pastul na ako. Yang malati ko metong kong malating pastul, uli na ning pamanuruning itong pastul, po kong goryo, magubye. Ako balo, nga pong ginutin niya pa palang aliwang gawa na klaseng pastul. Kanita, tiruan anak pa pong mamastul, king mga lating bage, karing animals, king damulag, king environment, o king karing tanaman, kaya mas meragulitang responsibilidad, pastul na ring tao naman.
At aliwa mo ito, potang may bayo kang pare, pastol na rin tao eh. Pero pala potang tutwa kang bagya-bagya. No, ako mo, do matuwa kang bagya king ninis ka na ako, 20 years na ka siguro na. 18. O 18, oh. Kasi ako community kay payamong. Ako 15 years na ako. Lalalam ka panlalaway king kaya kang ministry. Api pisabi kay Yedi. Ay potang baybayo kang pari, makafocus mo ka rin tao. Pero king outside mo, wala eh. Uling medyo wala mo, pabida ka pa kanito. Baybayo ka, mabaglo-baglo ka pagamat. Pero ngayon mas babaglo ka pala gamat, potang makatalan ka king nature. Potang palang ing talampakan mo, makatagkilya king gabon. Potang manyese ka karing animalis, manyese ka karening insekto, manyese ka karening tanaman mo, mas lalalamya. Ingke kang pangapastol, uling nung nano itang care mo, nung nano itang pamanyese mo, pamaglugod mo, kareng tanaman at animalis mo, maging doblita, potang lugod ka, sumuyo ka, kareng laiko at kingapong Gino. Bali po, bila pong panari, ating kaya pong kayabe matong pari, pares pestaya mong iya pong Lennon, miyang biya po Lennon, naganda po sabihin ka rin pari, ating kayo kanya-kanyang kamutingan na. But let us take that positively. Muri sabihan, atintang kanya-kanyang charism, atintang kanya-kanyang talento, at iyamong ginamit na po ito. At potang mamasa tabing ibanghelyo, madalas, ingalimbawa, impamananaman, impamananaman, literal impamananaman at pamananaman ka rin tao. Kaya, nga pong aris, akit pong akit ita, is so down to earth, kaibat nung akit yo po ding taliri na talagang manguli lang gabon ding kukuna. Kasi hands-on niya po. Kaya last word tamo po karing kakatamong last words para karing kakatang Manalbe, karing kakatang Kakrusada, na invite yun lang po among aluwa mo king biye kasalpantayanan, noon ikunik tatayong kakatamong kasalpantayanan, king pong pamaglingap tamo king kalikasan. Uling ini pa'y magkalubye kakatamo. Mensahe tamo po para karela. It-invite yun po, mananaman mo naman among. Opo. Masyal ko po kiniking parokyami, Nuestra Señora de la Divina Pastora Parish. Malapit mo po, 30 minutes from San Fernando. King Manila, sa mga taga Manila, Bulacan, malapit po kami sa Bulacan. 30 minutes lang po. At pag pumasyal po kayo dito sa parokya po namin, kung ano po yung tinuturo ko sa YouTube, sa Facebook page, okay lang pong bagitin yung Facebook page. Among Facebook page ko po, Father Farmer Among Aris. Or sa YouTube naman, Father Farmer. Tuturuan ko po kayo, di ba mong kasama po siya sa 7 simbahan para po sa Pilgrim 75th Church, opo. Walking with Mary. Walking opo. with Mary, 75 years full of grace. Opo. Bisita po kayo, kasama po ang aming parokya. Papastulan ko po kayo. Papastulan po dito sa simbahan, magdarasal, magrosaryo, yung kasaysayan ng simbahan, at kung ano yung mga activities namin sa parokya. At ikalawang pong pagpapastol, ayun pong dito po mismo sa farm, Divina Pastora Parish Farm. Doon po makikita po ninyo yung mga iba't ibang herbs. Pwede po kayong mag-schedule, isang grupo na pwede po kayong turuan for free. No po, gawin po nating activity yon na paano po ba yung land preparation organically, gumawa ng mga fertilizer, pagtuturo ng iba't ibang klaseng gulay o mga herbs. No po? At hindi lang po yon, hindi lang po kayo magkakalaman, kundi ay, may Tagalog ko pala. Okay lang yan, amo. Opo. Kasi Tagalog mga iba pala sa yung Maynila kanina. Ito po, uli pong pastulan na kayo, kadwa, pakanan ako pa. Opo. Kaya, kaya po gagawin mag-pilgrimage, panay na kayo pong among kiniging parokya na po ng Divina Pastora. Kaya rin pong menga di, kingindong birhen, turuan na kayo pong mananaman, painom na kayo pong kape, nailagit na kape. Oregano coffee. Painuman na kayo pong itandanom. Basil water. At ating pong libreng chicha worm. Kaya maya pa bengi po kayo, among nakalasalamat, kilagyo na po ni Kakatangar Subispo, iyapong dong, at kasawap na po ni Nuestra Señora del Carmen, Carmelite Media, ini po iyapong talk, at kaya beke po Father Aris. Chicha Worm. Ay, Father Aris Farmer. Maniago, the priest farmer. Magrasyang bengi po kaya kayo man. Magrasyang Becky po. 75 years of tenacious rising,
Feel at home tayo dito. Enjoy